Ano, hatag na to. Pero akong katanaw na yung sus, gisuod pa rin ako sa bulsa, makapaltukod na kong balayan eh. Yahay kayo, bisag pila pa kabuk akong pangasawon, pwede gina ko tubiyon. Pero tintagbawa tingalin ako eh. Pero kinahanglan tang mag-antos. Muna, og tanaw na to, unsa may mahitabo sa mga taong kusog mo antos, doon na gyo'y kaluwasan. Tingali, makaingon ta, ang sukdanan unsaon pagbutal og kandidato unsaon pagpili, ang sukdanan kana gyung dunay nabuhat para kaayuhan sa katawhan nga makita, dili ba fake news, dili ba makita ba kana bang dili ba picture lang, dili ba video lang, kanang makita gyud.